الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Malam ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. أصلي فرض الصبح ركعتين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ad-dunya halalan mufakhiran mukathiran mura'iyan laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu, wa man talaba ad-dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'an 'iyalihi wa ta'attufan an jarihi laqiyallahu yawmal qiyamah wa wujuhuhu kal qamari lailatul qadri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal untuk kesombongan, membanggakan banyaknya harta dan pamer, maka ia akan menghadap Allah sementara Allah murka kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal untuk menghindarkan diri dari meminta-minta sebagai usaha memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk menyantuni tetangganya, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal untuk kesombongan, membanggakan hartanya, membanggakan banyaknya harta dan pamer, maka ia akan menghadap Allah sementara Allah murka kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal untuk menghindarkan diri dari meminta-minta sebagai usaha memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk menyantuni tetangganya, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi Syu'abul Iman. An Hasani rahimahullahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yakhutubu khutbatan illa Allah azza wa jalla sa'iluhu anha ma arada biha. Qala Ja'far, kana Malik bin Dinarin idza haddatsa hadzal haditha baka hatta yanqati'a thumma yaqulu yahsabuna anna aini taqarru bi kalami alaikum fa ana a'lamu anna Allah azza wa jalla sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aradta bih. Dari Hasan rahimahullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berkhutbah, maka Allah azza wa jalla pasti akan menanyainya tentang khutbahnya, apa yang ia inginkan dari khutbahnya itu. Ja'far berkata, jika Malik bin Dinar menceritakan hadis ini, ia menangis hingga habis tangisannya. Kemudian ia berkata, mereka menyangka bahwa aku merasa senang dengan berbicara kepada kalian, padahal aku mengetahui bahwa Allah azza wa jalla akan menanyaiku pada hari kiamat.
apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu itu. Dari Hasan rahimahullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berkhutbah, maka Allah azza wa jalla pasti akan menanyainya tentang khutbahnya, apa yang ia inginkan dari khutbahnya itu. Ja'far berkata, jika Malik bin Dinar menceritakan hadis ini, ia menangis hingga habis tangisannya. Kemudian ia berkata, mereka menyangka bahwa aku merasa senang dengan berbicara kepada kalian, padahal aku mengetahui bahwa Allah azza wa jalla akan menanyaiku pada hari kiamat, apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu itu. Hadis riwayat Baihaqi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man askhatallahu fi ridhan nasi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi min ardahu fi sakhatihi wa man aradallahu fi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arada anhu wa man askhatahu fi ridahu hatta yazinahu wa yazina qawlahu wa amalahu fi ainihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat Allah murka untuk mencari keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya, dan Allah akan menjadikan orang yang ia cari keridhaannya dengan membuat Allah murka tersebut juga marah kepadanya. Dan barang siapa membuat Allah ridha dengan sesuatu yang menyebabkan manusia marah, maka Allah ridha kepadanya dan akan menjadikan orang yang ia buat marah demi keridhaan Allah tersebut juga ridha kepadanya, sehingga Allah akan menghiasi dirinya, perkataannya serta amalannya dalam pandangan mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat Allah murka untuk mencari keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan orang yang ia cari keridhaannya dengan membuat Allah murka tersebut juga marah kepadanya. Dan barang siapa membuat Allah ridha dengan sesuatu yang menyebabkan manusia marah, maka Allah ridha kepadanya dan akan menjadikan orang yang ia buat marah demi keridhaan Allah tersebut juga ridha kepadanya, sehingga Allah akan menghiasi dirinya, perkataannya serta amalannya dalam pandangan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fatahahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzaqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.